It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afika siebono enchiremu enyin. Yefo anko piemu ewan krabu pudema temu. Na rosama abeto di akase wopono so echirem se. Aba wo bia ono no obono ho maden eyemo mani bi. Na jeka krankra wanam so manisika wanya bi. Etimi de hwefie nti. Ababa wai ne den ede krara eye kwenum. Nandrada akonfutechi amoa enumere moden etimi kotoshe ne so ewo shop na oye adwuma wom. Ewo ye amanfro me no waga south eye municipality nim ewon krabu mantemu etimi edito de ase abaya iso asa gro abonu to say pay abomaden etimi agini sika 30,000 Ghana cedis aka ni skara dem eye 300 million age de free eye abaya yinsem na asam ni siendo enumere adwadai na abaya no ekiremi se na ya numere mpo wabo adwuma agese ne no nso wabo apa ho be sesema aduana num de ko na ankwefo ba ne ncheze de ba be yiska na okacho mse munya botre muti moto so ba munya botre bokọ na skande meja mo mu no ade asenti anka be yanka mo ntwen kopon ya adom ekina meba no pa na mo ba na anka betimi eye skade mamom na nso mate oba emieni mo moden etumi fatuo ere hwe ne so se eba ya wen sika no de beba anasa wo mfa ma oso munya botre o aya asagro na dima yawo etu akasa na aka abaye na tim abaye mu na hwe ye bo moden na akrofo moden asa to sha abaye yi so etimi agi ni sika ene amerika dese rabasa womde sikai etimi dia dwane na baya no agaze cheze moden asan atwejese ne tuoi ene knife edisi ne su chire mu se de tie bian se wan first kana ma wono ma na nkwade ombetimi agi dia free nso amekese ndrada aya wo hosam kase pesi amanfrom ewa ga south mensini mu amekese abaya isi amekese no etuo ne kande na nso enya de otumi free mu nti oda yala sabi amekese no apre aya age ne nkwa na posifo guso mo ya nsem hwehwa mo moden na akrofo techa mo ndrada omudum ko body sha abaya so agi ni sika ma moden atuma cho no mako gina mba no memra etimi ene wonum etimadim na baya ne didi aircraft kwenu bo moden jemre ene central for ekasa techere ne nsem num ede chere central for Ghana wace kakwa asa 740 na yelium tire ba da ko inti ye pie no na fesa ne entire na se kasa sikanowe na misi o mapunti ntumi ye kasha tuma mano nti yambo chalo bantam le ba na wabe na di adaga ni pie ofiechi ne ba no ochiga etu na di choice na gya ba ku o pie na ka menyo no ewo di etu ni di mechi na eka mene bono kana ifno ewo hono scan you two settings so far first one na me try say me first second one na hono oyi na infinity intermediate coming ma o first can you na o kona me try say metie no no pejana na me kotuye na me de misatu nti hono na info eka na o di jano ni pia say na like on mass as for new code to ni de me because me enyam me share ba fair one no she no smart black it and mu edu kakra o should an yiti apa ba ni mu edu and am ti me voice am me hu nenima o me hu no DLFM 106.9. Eni awoti ye ababa wo no oye meba mani eye venta enipa bonfo ndo ada numre etutu ko gina no so ewo eye amanfro me no wo ga south eye mensin ni mo ka prima temu odo na kwesem ede atudwai yanto akase bone so na eye Oliver Becker ede nsem bi atudwa e kire se yade a impenifo a omo wo eye appointment committee no omo jijiji ska ede afri omo a eye impenifo ya nominate omo so mo be ministers wo man ni mu no eye omo jiji ska ede afri omo so na ebe yo mbeje omo atum se omo na omo ye ministers e wo man mu we na eye chairman de ma appointment committee ni Bernard Enhiafo edi betu just said abida enya ade ono ana sempenifu eka ne hu bia agi skadi afri eye ministers for yi hu nti ade nti na ye Oliver Becker yi eba beka se omodo omo ho ahye katahye ne proyemu nti saade a onfa eye evidence embra eye mashebe dwam no mehia appointment committee no no fa me chom se ampa eye ade omo gigigigi ska ede afri eye ministers ne wonum nti wo ka kire eye clerk oda committee na nim se onto ne nsa emfra eye Mr Becker yi no mbra mpenifu anim no mekire nienti a okase ya de mpenifu agigi ska edi afri eye ministers no na oba eye DLFM 106.9 Facebook a ye de ato wonum tu obetimi aba abehye nti we ne eye ansema chairman ede ma appointment committee no ede atudwa. I don't know what it is in
the country of ours that every vetting cycle, members of the appointment committee will be tagged with corruption. Our attention is drawn to the media statement by Oliver Baker Vomawo to the effect that, one, the majority members of the appointment committee have been demanding money before approving the nominees, and the chairman must submit himself to oral. Let me place on record that I am ever ready to submit myself to oral. The second aspect was to the effect that all the committee members are taking money from the nominees before vetting and approval. This morning, instead of starting vetting at least by 10 o'clock, we will call into a conclave to deliberate on this issue. We need to stop certain attitude. So therefore, I, Bernard Hereford, First Deputy Speaker of Ghana's Parliament and the Chairman of the Vetting Committee, wants to place it on record that myself and the committee members do not demand money from any nominee before vetting and approval. I will therefore direct the clerk of the committee to invite Oliver Baker Vomawo to appear before the committee tomorrow at 10 before noon to provide evidence of Bernard Hereford, the chairman of the vetting committee, or any member of the vetting committee, to back his claim that we demand money from the nominees before vetting and approval. Clerk. Any uti ye chairman demand appointment committee na Bernard Enyafo ana say Oliver Becker for evidence bra abegyina mpanifo nim natural say asem na woka no no kra oriye na mrahwebedwani de man sanwa Adwoa Agyei Frank Anodompre editu just say yade a Oliver Becker ye go manim asiye papa into say Oliver Becker ya abegyina mpanifo nim afa evidence amba nya dom betoa vetting no so. These wild allegations are becoming one too many in our country. One is lowering our reputation as an arm of government and an institution of state. All we have as members of parliament is our reputation. That is all we have. When we cannot pretend, sitting behind this table and pretend that we have nothing more than that. It's all about our reputation. And I value my reputation. We in the minority, we value our reputation so well. The majority also value their reputation. So, Chair, we heard your directives well. I think it makes sense, but we disagree. We strongly disagree with you. Today, we cannot vet. The body has been impugned. Our reputation has been battered. Until we purge ourselves, we have no business to vet any nominee. And let's also send the word out there to the executive. We have been most magnanimous to the executive. Even days that we're not supposed to vet. In fact, yesterday we're not supposed to vet. It was a Monday. Monday we're not supposed to vet. Friday we're not supposed to vet. We did all that to hasten the process and to facilitate vetting. So, Mr. Chair, consider your position again. Your directives make sense, but we in the minority cannot comply. Today we can't vet, and it's not personal. Honorable, it's not personal. Honorable nominee is not personal. We cannot vet. Any uti ye mrahwebedwani de man sanwa Adwoa Agyei Frank Anodompre. Yantu akasi abone so na yemo emfanwura mo ewa akane Chief Executive Officer Edema Ghana Cocoa Board Dr. Stephen Kwabena Opuni and afenso dwadini businessman and den edi sedu akongo na Ghana for bakaya akane Attorney General Godfred Yabo Adamba modern tebiri wanom do kogina court chiremu se matimi atenase ema make se dwirim atimi akoso o man Ghana mu a sika afo amonsa se ne sika ke 20 cent yentimi tenase man Ghana sika sem entimi mfa nipa mienu we nsa so ema man mo kanti omonko gina mo court omonko yi onom ho anom na state attorney make say ode abetudwa chiremu se oneden ade enam lo mensa chiremu se ode akoto court anim ene bradai chiremu se my lord osra wada emra na aka na Attorney General de batu wani mo no efiri na eko ton tan yatwam mo biansi abiem enya de ye kondo sa asem no ye beta kwaso a etimi atoasom na Ghana for baka sa ni pam yenin Dr. Stephen Kwabena Opuni na afenso sedu agongwen ebeto dwa enfinhia be nwatwentam ni ena ndo ko gina court awon mu face 27 charges in court ebi NSM omatwa maden akoya frakadam akoya false pretense ebio omu kirem sem
Ora body atimi akose eye financial loss to the state of Manga na yatim sese no. E ka di dwuma de abo ma we no. Enye kaketo akram. Nanso enipa mienu yi aba court akoginem akase kirem sem. Sansa nsama enipa bi de to amoso no nyade a wonom etimi edi hu fokram. Nanso cancer ede mo puni na afen so eye agongo no akasa. Sammy Kwadwo na afen so eye Benson. No tupi akasa de atokota anim sem. Wonoma nya nte se ne atani general aba made de kata e de aba kirem sansem we no. Enya de o my Ghana ye kondo se betumi akoso e de asem we echibio e o court nti asem no tontontan court. Entimi bo asem no tu baabi no tungu baabi kura na asomdwe entimi emra o my Ghana na agongo na afen so aka na chief executive officer edema eye Ghana Kokobo Dr. Steven Kwabnapuni ebetoja kirem sem agongo yi no ye chief executive officer edema eye Agrocult Ghana Limited obo moden etimi kofa air fertilizer bia sa fertilizer no air substandard chese ne emu hadu sesabe premier ne awaso enkwa hwe fertilizer we nya papa akuafo de diduma enya de omumfude no ebetimi aso doso ma akuafo na timati koko papa na mobo de na omniama so etimi akonka ne yipande senti wane mu kirem sem obo modern de fertilizer we ekokwadane opuni aka na chief executive officer edemaka na koko board ono so tenase eye nhwehan eji fertilizer si etimi tabiri Ghana sika etimi dema sedu agongu maniji sikai ebomi se to mama Ghana yabo kapam na nsem we mu no ana oman mu mpanifo trese da bida ya yi se penin na ba moden na hwe na oman Ghana man konkan ya utumi mfamra emfa nhya wontem etimi ne nimpa bi etimi enya frakadam emu oman Ghana akuafo mfamfa so enkofa sabi fertilizer eya fun mama akuafo yi ento ensa wo munu baye nti omukokọ jama namra no etimi ene wonum enim na Ghana fo baka asem beto dwanom womdom kopie mu ewa court ewa match bosom no ewa fimpim yenu ene du nwotwe metia 2018 mu ene edi pam ne kwagina court a etim to mabo maga naka sika botene eye 271.3 million Ghana cedis sika we emu ade paje se ne sika pense enseka sika we ya Ghana on tra se bi mu da okokram okwaduo me na mekro no na mpanifo akire mi se asem no madi akire de abeto dwa akire mu na kwayi de sa sensem woni de opuni na afen so eye sedu agongo mfo mu nkode free sensem no emu ha tu sesa be jentehuro nti ene court atremu aka se akire mu sem state attorney de beto na nimu sensem woni de emu ya hade nya de beto so akoso e de asem go bi di efree na ekom aka ne chief executive officer ede magana kokobo Dr. Steven Kwabna opuni and afen so businessman de ndi sedu agongo mafo mu ho adia chesa mu ho so de sesa bia brope na se ba we ye pe ena opuni aba bonten ni sentro focus na o kire me sem Nyankopon akasa efri se de ya Nyankopon ebo no homaden eji atamfo Daniel edifri jatan mu sapapem ni Nyankopon ena atamfo nti osom nyame a wote na atamfo no Nyankopon agu na atamfo ani mu ase ema na atamfo nyina se mu tirase yankoti asema hodo bi opuni ede to sanchirafo ani mu ene duai. All I want to say is all power and authority belong to the Almighty God and not human beings. And I add that the living God I serve has disgraced and has cursed all my enemies, my persecutors, and my destiny. Ani awoti ye aya kane chief executive officer Edema Ghana Kokobo Dr. Steven Kwabnapuni ene awoti ye yento kasebo no so e. Yeto akasebo ne so na nkrata bi abetodwa e che se ye mpanifo a omo appoint wom se omo mbeboa eye omampani abedi eche no omo ne no endi dwuma no ya de omampani John Dramani Mahama Agyei omatum na ohwamanim se ya de omo de omahoden omutumi ni omunyansa nina ebeboa eye omampani abedi eche se ne ebe ya ombetimi aye oman Ghana ye se ne ye pen no na mpanifo du a eye omampani Agyei omutum se omo beboa omampani abedi eche eye Alex Percival eye Sagbefia no ye chief of staff edema eye omampani abedi eche Mrs. Alberta Graham eye head of administration Professor Teresa Enin eye presidential staffer any special aid edema omampani abedi eche Miss Daniela Mavis Matthias eye secretary edema omampani abedi eche Dr. Samuel Ofosu Ampofo eye policy advisor eye political na Professor Sharif Mohammed Khalid eye policy advisor eye economic ana Dr. Hamza Zakaria eye policy advisor economic Miss Mansa Amua Ewua eye policy advisor finance Dr. Miriam Rahina to Idrisu eye policy advisor social sector ana Mame Ama Pratt eye press secretary
Intino Kaiboy Felix Kwacho for Suan on a Yakasama for the Mampeni John Dramani Mahama and a Dinkrate Ebetuja. And to do Kwakwa Mampeni Ebedri, Nano Pukwajamai. I say a so how my pampe. And the Sunday Bay bet me out Buano, my Ghana, send a pen no. Edio Mutrinqua, I'm a plat, catching Cemetery and why my offer say. Nancy me or frame ya chepa, I'm a plat. So me say, I can a year Alan Kujocha maintain. The running meeting no. The wife no. I saw Kwame dance. I'm a plateau for penny so Chiano Patches, I won't frame the Indian Comocho. You gent to a say one sooner young quiet name. Near phone copy more. Our Western, Western North, and put them honum. Near copy me, our win. And a matter kunya, or medicine war at the abo. Massabania or General Madesha, one more our win. Oscar of Olilabi, H.M. Chesania illegal money and Hodwa Equasu Galam say be. Ewa tano a year amia forest reserve ni munini na dawa muchi dem sem wanu masebedwani Oscar ofulila bia kana no na chief executive officer edema desha mo wa yi no omuchi dem sem edwane pa sabe entwom ene mampele ni ko dese edwane nipa ahimfui etrem sem ene galam sei etimi agya wo mi man nyina de aboso adehye no wanu mu breye pa wanu mu nkoko wanu makwa etwom hu nyina de hye nya muchi dem se Oscar ofulila bi adima kwa hye adese bi e de afeti fudu manta bebwe ho ma mutu galam sei na ono agye hu sika edigu ne botom no panipo gina nananom atrenkonwa na mu kasa ne den aden eye ohina ono gina mu ede mankwanta ana afin so kan aye nananom atrenkonwa mu awawin traditional council no ehuna na into aka se kirem sem opani ono aye masebedwane ede ma adehye a wono mu awawin no Oscar Folila no ontumi mfa ne semfense ne bo enka nja adehye mu awawin ne se galamse no nka ho bi na kirem mo maden ekopie mu e obia hodo a wanum etu galamse mu kirem se sa enipekwa mu ya adwuma no eye Oscar Folila bi a ono ya masebedwane no na adwuma na mo yede ma wo mo no na mrante no eka na se adwuma na mo ye no Oscar Folila bi ne bo no ho maden ebe fa wonom ede mu flati fide mante so mabo maden be too good e fa ma no na ka se kirem se wonum asai kirem se wo man ka se mpotem ho se enchi na mpotem die se galamse die wonum so ne enso so tani senti sana muntu a Oscar Folila bi etu no na edem so ne so tani senti o so fa Ghana mampeni John Dramani Mahama abone din se amehwe akwan ne nsase ene fuma gudi esuom mekyere Emmanuel amakofi bu ono ye masebedwane de ma de hye a won mo elembele no ofa na fancy fom no ne endi samanyo korum mpanifo ensin konwa na momadia enfra Oscar Folila bi fa ne trans service na mo bira otu ompote ho no no enya na mompa evitomuntu men trans na na to konwa enya tabe emofra wonanim entu good ensempote mo no akwaye eni nsuo emamra de hye no ebe wunti ne sente ne wanim yada Oscar Folila bi onya tu senteza na matem ko mwaden abodu de atoso sebe betimi aboa na liga man yakoso wo yi no eto betimi atwa na into jemre ene sentrofo ekasaye yenti esma hodo to sentrofo anim e wona duai Ute galamsey ya tiri se abai sapoko no e watapiri yetu ba yetu wo ne kwaemu. That was 9th December 2024 and Oscar Folila bi MP ne front man ya pano kwaku ebi dankwa wa ya mi amekenu and Oscar Folila bi led by Khalid asema mikai bota banjina led by Khalid and omuko ayi side omuko tuta excavators odini na ba ni fie wa obeba play ni se ebia obuana ya galamsey ana omo nya se ya tiri amu ni se eyamwa ake no matter using those excavators na ojini baba kubia 100,000 Ghana cedis na somewhere ayake you are amambia ne na de don ojini baba kubia 100,000 Ghana escalabi ona wo ati and na ya te ta force no eno na ebe amamre na di ta so wo wu no ye be wo amamre enti me ba enti oji side ka we na enti we na ya force no na ese na nanom atna ko ya ese yefe onabo because ono ya MP ese no na ye ti sano ni yako yefe na wantumi ama na the front mind no eska ai dan kwa no okuda kwa no oba yi na oba ka kire yefe se na omo jeje no eska na wajeje no waje wikari na no ni tumi no onati MP onabo Oscar Folila bi ye wo CCTV image ahifio dan kwa ho ta sa kire no yes ne ese na yefenya Oscar Folila bi na ye ne kasa na ye because na ni e ko so no because task force now what squad now do mo ba no Faru Baron omo di omo tie ti wo ye ni omo dada omo say you for ti be bo bu omo sabata but the Faru Baron Karim ye no omo na tie ti wo ye no omo na tie wo
eni a woti ye yukopie mu ewo nkwanta ena fi na matre nkonjamo wo awonina ono odi mutintima nye panedin edina nanto ena wachire mi sem mesebadwani ede ma adesha mo awonina na matre nkonja ho no no eska ofole labi ede nipa bia ba mutu galamse na sika na mu chedie ni senti emperifom fom nan emfancy fom ne kura mu no mesebadwani ogina mu ede ma awonina ne den ede ofole labi akase chire mi se ya nsam na ba bonten no no kura ba kumpo enimu bi evise tafos no akase na bo no ho maden eka na matre nkonja ho ete ni senti se na maden sansa de bo ne se ne okana mutufu magudia dia enya no kura da asem no kura ba kumpo enya de wu mo no so ni sem sei ede to nsantwerefo anim what the more rest war and win and yan hwehwe mu hwe eyan hwan na introduce eyan nananom na di omo ye task force for the past 3 years and omo nam galamse as on behalf of nananom nti ebeye nwanwa ebeye ahudiri se nananom will now turn against me say me na makofa omo fiskrim aba so omo me galamse and there is evidence to that ube hu omo hene ne omo ankasa pictures nkrofo na omo di omo pictures atage me no for the past 3 years ye be hwe nipo ni mutuka picture when they introduce omo into the galamse yeto abawie omo ye NDC magunu nti yeto beto aba na omo ye say omo be ye campaign omo be free ahemfie ho and omo be ye campaign and ye din kunim and because nananom adika use omo no omo nim terrain ni nyina and ye ne so omo pam galamse fu e omo nyina pam omo na ye shia resistance from the traditional council and nti no omo so omo afre me amama no omo person omo hu ni nti amaso ma boys ne so omo ko stop galamse and no chairman so ho me confirm 2 billion every takrade e ma ne be pamu galamse fu yi bisa won so bi ameye galamse e den na me confirm soldier for so mo me pamu galamse fu and there is evidence in nananom kan no no kura bia ni ai nananom kan no kura biara enimu mesebadwani ogiremo e de ma adesha won mo awowin ne den de Oscar ofole labi ne ene wati yenyina wesene na ye ho enkofa na boafo adwaton de ye ba kase bodi aka achi no yebeti ni nyina de afri honom e de amamu yesia no man to awo buada odo menu da jinti na metu bata makwantu ho nsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma menintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje o visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, a wo ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba afi yenko Facebook no se na dwenkyira ba no yenkenkan bi emfa emamo we efri baba mahama oboase de okirem se Amansia Central District ne de odotobri ono mu kirem se mo mpe MC ya babetu galamse ni senti Ghana man pani upobi a owa integrity betumi abo adwumade ma de hia wanom ewo Amansia Central District odotobri no ne matumi akoye mo hwe ne mu se eye opinion ni Mr. Isaac oye osahene fusu teacher onna omope no ne senti omampani waswa anasa wasuma Richard ahwe ochim say good evening to you Pentecost elder Nhyiraba Kwadwo Sammy B and afenso Adwoa Agyei Sikapa cheze kasebo no eye official nam so pa na kasebo ni mo de party sese bia no manam ewo eye great station hono ma DJ Ghanaman ebiem fide ndia tuma de hwe mo hono mu nyina da enya bi ete DLFM anes ye da se pa wenzu every eye piaga se odoyempa na de kasebo ne de emu the party said anomanam Kofi Parliament or chemu say or live edi free agwebo bi kuma na o chemu say too much hypocrite e wa Ghana nyatwema so ma we ma ne de awre ho pa na o chemu say nchia kese enkoma Kwadwo Sammy and Adwoa Agyei Sikapa or live edi free eye aguna bobi kuma na dwuma pa ye da se Ghana ni ye ba won chan so fa na min so fa na se ma da ho no emu odu pa say be chema wuntumi change ye bi so wo hwa na montu a na na matre nkonwamo wo awonwin etwei wo gidi say galamsense mi se Ghana nyifunya do mo ho jim na mo kuni se ya entumi mo wa galamse etumtumi ntwa ene ukọ baabi na kobu nsu anoma aya den enso ne nyina da ba ne nyina da no asabe ade se ti
de na nanoma trenkodwa ma bodua ne ade nyina honom se be ya galamsey enkoso honom na nanoma trenkodwa hodo na aka ne de na omoye utusu de na omoso nye ne mo na Ghana galamsey no eto entumitwa hello majo Kwadwo sa kwade majo meji so tama committee 11 yete won ka che me yente won mre me si mi fra mi tom facha ye mi fra mi tom facha ye yamti ya fra ni say galamsey no se ahin ohini bia de ni na si ho ti se ni ahimfu ya ya wan ka galamsey asie betu because asase na e ahimfu ne dia sure so dia se na ya fra ni say ya say ama aban ni kokogibi enti se ahimfu no de omo na si ho pa se ya enka galamsey nka sie betu yo me da se obi mrabi yen so ya da se pa hello majo Yes, sir. I have felt dinner be akasa free. If I show anti million be kasa free dodoa. Me pacho me enti anu re. If I show I'm telling you for calamity some ya doso. Yeah, I'm telling you for no share the obesi mi adi wo mani mu atini ayi calamity ni ye. No ma je mabu ti sen boys mo na e ma no di omo ye calamity no. Tata ma muji omu nyina aka ajima ne mu apanyefo di omu ni mu a tata ma omu ye omu ma omu kakra aka me hu se etu betwa dansi o sei ne di ade no se na ya mpanyefo ma omu lanfis se no nko ye galamise no omu ya no je ti se kromu na ododo wa ha na umbe ya omu je ododo wa boys fo no omu ama omu akwanya na omo atimi aye na omo anya sika kakrakra ato mo de na panyifo no nko adede etimenfo fa akomo di omo o ti asemo ko na mbedi ndase yes ya dase pa hello bajo ejo so wafa akade dishie ni akade dishie ono ano no be bajo me ntio babo be medi yo bi e ko so no ho se mikro mo hene e ka kire mi se ye to galamsey e wa akachi onim hohwia enya de ambaji atoda asem penifo ya himfo e de omunan de si form se galamsey atebetu a masa memo 1 week yensi oni nyina ene bese okay menso me da se pass wonso wo ba ye wo betimi aba eye 0534050199 hello majo hello good evening. Hello. I'm say on Temenka. Hello, good evening. Debbie on Temenka. Also ubetimi afre na wabasu 0593406565 and after 053 405019 ubetimi abana ya fa galam sense nsemi ahimfunu bi akasa sori agina say omon pene da e ma ne nkoso ompotem ukuro mo hene e de na oyade afa ho majo. Hello, good evening. Good evening. Champion Pacho, did you have a free? Me didn't do a came, make a free new press station. Hey, Bama what I came, Pacho, me and tell me. My mama was with your farmer, yeah, that's a pa. Galamsey, not 70 years. The W. make us a gun and Casano say, young to say, you soon near Paya. Galamsey, you see the Quabas, yet the young to the intimate could Yanko Crab be present, and if you have to see Subaya, Yanko Poyama. Former President Mahama was the Babako. Obey yes, over 5 to 7 another fighting, but many a team memory are more. Galamsey, or more multi-chromo and Catafon, and then support to a whole one at Banabayu. It did not be a few baby better soon. Okay. Galamsey has some of the abandonment and in maybe idea young Ghana for party too. Yo, yes, yeah, that's a power of a case, circle, a new plan station, Yami Unshansa won so. What bus so also obey me aba a year 0534050199 and I 0593406565 galamsey aya asa triako na san sorry biu wokọ nkurase miamia hodo na enso mbenom ehwa ye den ahemfunu bi asore den na okro mu hene oye majo. Yeah, Joe. Good evening. Good evening, Hofe. Fame pon di na bia kasa free. Kasa free so to manti agimi. Me pa che me yenti wanimre. Se galamsey first me na na mo ye galamsey no mo di sensi ana.
No more fancy issue. Dabi. See, you know, say, won't you a crumple money? I didn't know, yeah, Cassati for ye dear one rosa. Eh, and you won't worry, I was saying, you know, now woman you. And when I 71 no. Woman now woman you. What is you 50 can't. One you know, a baby will be trained, you never hear me bet me at you. One mother I'm saying, and then you hear me bet me at you or Ghana. That makes me a come. Men so me da se pa. Hello, Majo. But oh, yeah, Kabe would this year. Oh, droba. Actually, the crew patch over you. Oh, but I'm that. I mean, so there's no problem at least. Yes, that's it. Nhyiraba. Yes, you say, then I will see who's I mean. I Droba, I said, baby, I general question politank, Maji Ufrim. That is him. Na free crabano. Aha. By you. Yana, you never want a basso. The person Ghana, I am for. Etiquette for you, Nyan Council, you guilty, and an anayasa, then town X, Nayina, the bass. Yes, yeah, that's a pass. I won't so what bass. So, we are my last caller. Hello, Majo. Hello, good evening. Oh, when Timmy and you so fetch me pa, yeah. Na ye begina we sina kase bo ne ya bunu ko mu se pon enam emre ne nte kase bo mu se mu fo ye maze mebe antwe ne se mu ede ma ye kofitela de ekopie mu e wo Facebook no so enanu me ne besuma ni mire no edi ameje so e ye takwade kwadwo krom tweba wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, so ama pakan GH obefa na kwanya na ode DL Sports e de atoa se makasa fidie no Enquires the DLFM 106.9. Yemobibia mu enitia adeshe. DL Power Sports. Emuade. Ejawom. Dead. DL Power Sports. Emuade. Ejawom. Dead. DL Power Sports. Emuade. Ejawom. Dead. Ene enyumre abusia mame Sammy Adwoa en Sammy okwa bamfram rankram pumpiri mantam agi atum kasafiri kase ba kope deal ohani nsia echiripo enkron ene brother enyumre mre wedusa gudie momrantie yesin kunya na gudie mo nsama wodo a yakwa kope edi amasemu fo watenase asemu krojin wagi atum sentebeni nyina wayiye fimni akai emodu otiefo edi tiesa wote ohwefo edi hwesa ohwe na yen okafo nso no edi kase ye kan yatenase a ene brother enyumre yede ba